e fifia lava toe whaatala whatu i le whaafonga mai mō mai e si o tātou tunu. Mai lava i tupu mai ia e whaapea fo i le lava loa si o tātou tunu o lo o mawhai o na whaafonga mai ma sila mai. Ma hua fo i le nei ala ata ma ala leo whaasalaunga. Ia mai le tātou komiti o whaalawe tupu whaafosei ma komiti o whaalawe tupu mātu ia. Whaatalo whatu i le nei aso sfulwha o Iuni, lua whelua tasi, ia mawho i nei awanoa e sila mai esi o tātou tunu'u, ia ele ngata i Samoa nei, whapea fo i e tunu'u i mamau, i lau tau tāpo inga mau, ia olo o whaau ma faasolo, ia por kalame mo le puipui si o tātou tunu'u, mai le whaalawe tupu whaafusei, ia e maise lava, o le whaamai o KOVITI-19, o lo o whaawau pēr tātou ngā ruenga puipui ngā mosi o tātou tunu. Whaatalo whātua i le nei tae ao, māta ngō fie, whaamalo atu soi fo mau ma lang mātafi, e le pa ia si o tātou tunu. Ne fo mau le lao e toi mau ai le talanoanga, ma ale ainga whaasara lau, ia suat foi le fionga i le whaaton siri au ao, soi fo maloloina, tō Faalauiloa, Dr. Takena Seri, ia mau nei, fai masui o tātou komiti o whaalawe tupu whaafosei. Ia, e longo foi ma whapenao na whaamatalatu ngā luenga o lo whaanga ioi o tātou komiti. Ina ia sila pia whia si tātou tunu. Ia ngā ioi ngā matapenanga umalawa o lo whaanga ioi o mai le so mo le puipuinga o Samoa. Ia, o staimi o nā saunole o le fionga le di fomai. Tūlanga o lo o whaanga ioi e tātou tuinga i tutono le tunu o le au whai o iei nei. E whapea foi ia i le i se taimi a matai tātou tui lona lua po tātou second shots. Ia po le tui mo le muli lea o lo o mo mia mo le puipuinga o tātou mai whaamai mai se tātou mai a tātou tui mo mua. Sa ngō foi ia i tūlanga o lo o ta otoai tātou sapalai o waila au mai le COVAX facility, manisi fo i mai e tātou paanga. Ia e mai se lava, e le puipui ngā lau tele o loo iei nei. Ai to muatu sa mātou tala. Mō si le fie le tunu, o loo whaau au pēr a tātou whaasaralaunga, whaalau i tele, mō whaalau lawe tupu whaafosei for state of emergency. Lea o loo whaau au nei, e whaatou amai ai lea so valu i ulai. Ia e whaapena fu ila o na whaanga ioi pēr, le tātou iai pē i puipuinga. E pē o na tātou iai le lam sama msau foi ua se tai mata le tūlanga i le whaafonga mai pēr Samoa e le tau whai atu pēr o tātou komiti. Ai manatu foi, ia o le ua tātou whaasolosolo atu na amata mai a Januari, Februari o tau sangan te nei. Tātou por kalame le nei ma le tau mawhainga o le ua tātou wo o le o ngā tatono luafi lua tasi. En whain tātou whaapea, ia o se furu lima se furu ono masina, o lo o tau mawhai pēr tātou ngā luenga. A o le alofa le nā o le tua ia Samoa, malana puipuinga, o lo o whaapea nā e pēr o na lango malu si o tātou tunu'u. A o lo o whaau pēr tātou a ia inga umai lalo le vaenga tasi o lima, ma le vaenga tasi o ono tātou whaavai. Lea o lo o ia umai a tūlanga ia inga mo le tausia ma le puipui o si o tātou tunu'u. Mea la lea le tunu'u ia e pēr o no tau sila mai. Tūlanga i tali fafonga o lo o tau mwhai atu i pēr ia o se taimi sa no le ausa i le tō tele o ilantou o le u toe fo i mai le tunu'u o le so o lo o iai fo i tono o tātou fale whanau fo i sea ia le tō tele o le tunu'u na malanga mai le aso lus furvalu o me ia e whaapea fo i mai lantou sa malanga mai le aso whao Iuni lona winga o le vai aso te nei on tu atu. Ia ale fo i fo mai le si tātou flight le aso lus furu limo Iuni o staimi o na Faalauiloa le tunu'u ia malanga mo le whai unga o le tausanga po le kuata mo le muli o le tausanga o le nganga atoa si o tātou tunu'u wha mo le mole toi tau mwhai atu lava ngā ruenga ia alofangia puipuinga o lo o iei nei Samoa. Ia o tātou malanga o le tātou malanga muli lea ua fufu mai o le vai aso lea i le weekend o le vai aso fou o le aso luas furulimo Iuni fufu mai e le tātou malanga ia e whaafoi mai ai pe toi foi mai ai le malu le tunu'u e ui mai New Zealand tātou malanga lea
i le aso 25 o Iuni. E iai le malanga ua fuafuaina mo Iulai, taunu'u mai nei le aso 27 o Iuni, 27 o Iulai o le malanga lea, o lea ua tāpena whaapitoa e amata mai le whainga malanga mai Los Angeles, Amerika, lea ua mai ai o na whairifitu na inga ma le New Zealand, whaapea fo i malo New Zealand lefta mai atu nei le whanotanga i le tūlata luai. Whaamautu ai o le malanga lea, o lea la fuafu mai, e auto whaama malanga umo mai ei lantou o siu tātou tunu'u o lo o poloka pe i Amerika. E whaapea nā fo i le atu Europa. I lantou uma ia sa o le toa telo i lantou o lea ua mawhai o nao o mai tātou flights e oso mai au kilani. A o lo iai pēr malu le tunu'u i Amerika ma le atu Europa. O lo o mo o mia lava le toi fo i mai i siu tātou tunu'u. Mela le ua tāpena le tātou flight lea e whaangaioi ma FAFO e New Zealand. E o mai i New Zealand le solus furuono na fu mai e nei le solus furufitu. O Iulai malanga mai lantou. E atono fo i o le amau e fo i seama no mo nisi o lantou o lo e papa au New Zealand. E i lantou e toi fo i mai ma Australia. Ia e tusai mai a inga o tātou polo inga o whaamlan whaafusei. O le afa mulimuli o le tausanga, po o le, le kuata mulimuli o le tausanga, o le ua fuafuaina ia tātou malanga nei, he oso mai New Zealand nei tātou repatriation flights nei, o le ua fuafuaina. Ia ai le e whaiatua se tala, ia o aso ia le ua fuafuaina. O aso nei, ia e mawhai au na whatutu na i peifo o na iai. Ia e fua i le tūlanga i le wāwa i atu, ia ma tāpenanga fo i le tātou komiti, a meise lama, ia inga whaasoi fua mālolo ina, o lea ua maea o na tu inatu mo le silifia si u tātou tunu, o le aso o Aukuso, fo i nei malanga mo le aso whā, mo le aso 25 o Aukuso, le aso whā, mo le aso 25 o Aukuso, lea ua fo i nei malanga i toi fo i mai iai e oso mai New Zealand, po le tātou repatriation flights na e lua, fo ina mo Aukuso. O se tema, o leo fuafuaina le aso 22 o se tema, ia e leisia tātou malanga. O ke topa, o le aso 20 Oktopa, taunu'u mai ai leisia tātou malanga, fuafua mai ai. O Novema, o leo fuafuaina i le aso 10, i le aso 10 o Novema. Ia, o na po ai leo le po i le tausanga lua, whelua tasi a te sema. Fuafuaina i le aso mua te sema, ma le aso 22 o te sema. O tātou malanga lana lea o lo o whaangaioi nei, mai i New Zealand, ia peo on tātou whaipaanga whaatasi ei ma le Air New Zealand, ia company wa alele New Zealand, lea o lo o fuafu mai i tātou malanga. O iai fo i le whaamoe o malanga mo ua le ua pasia fo i polu kalame o whainga malanga ma le malo Australia. E fo i ona silifia le tuno, ia e tele a ia tama whanau le tunu o tau mawhai mō ngā ruenga e whaamai taimi Australia ia e tō telefo i e o le mamalu le tunu o poloka i Australia ia e le ngatu fo i lea ia o le whangai o inga o tātou o lo whaatau i le avesao i le lo i Australia ma le toi mai fo i lunga nei pei fo i ona whaatino ai i le service ale New Zealand lea o lo o amai i asfalele te tasi lea amai e tātou cargo flights. E ala o iei pol kalame a mata o le ala vaa lea o Apia, o Nukolofa, o Brisbane, Apia. Lo na winga, arwatu i Apia, alu i Tonga, alu i Brisbane, to e taliu mai i Apia, ma whaapena i le whainga malanga lea. Ia o le ala ua, iei le wha moe e fua ina. Ia i se teimi o tāl whengai ai, a lea o le wha iunga Iulai, po se teimi o Kuso. Ia e whaapena on whaapol kalame nei, ia malanga nei, e toru la whainga malanga nei, ua whaangaioi e faasolo ai. Ia mai ono whaangai nei, ia le tātou o wifua o Samoa Airways. Ia pēr whaio o tuitai na, ia ua mautu mai, ia tūlanga e pei ona mo miai. Ia, msala fo ua sirifia le tunu'u, ia o le ua maua le malanga whaapopo i le sā, ia mai i sāle i muli whanua nei, ia ngā i sāle lolonga, pe o na iai, sā tasi al malanga i le sā,
na malanga ile tā le 5 le malanga mai mul isale lolonga na mul fanua o le la ua ye le malanga le te ave ye malu le tino o le tā tolu le fiafi o le tā le lua le fiafi ia malanga toi ia le va ale mai I mul fanua isale lolonga ia matoe malanga mai elis malanga muli mai isale lolonga mul fanua ia o tulaga suinga na ua iai ia mata maluina I le amatanga o nei masina I vason te nei ia ngā ruenga ia o loo whaau pea ia mawha ngā solo ia ala I whautuanga o tātou komiti ia mtu I nātu fo I mō whina ngalo le li whāram ia malaka peneta tausi o loo iei I le nei mai taimi o le nganga maulunga ia whaaftai atu I mea umalama le leia na la foatu I le fionga le li fo mai nei sa no tūlanga o iei tātou National Vaccination Program o lo whanga ioi taimine nei ia sa noanga fo I tūlanga o tātou tui ia meisa lava ia I le tūlanga o whanau fo I sea o tō tele o malu le tunu o lo anga I mai ia tātou malanga toi fo I mai au sa ia sa no ia o FAFO mai sa tātou tunu le tātou fono sa no le tātou malam lamai ne whawhanga tātou watunu'u ia le taimina matai o tātou Tui Puipui pe ia antau whautala atu ia tasi nei vaenga tā ua o le puipuinga o tātou mai a whianga mana rosi o le whamai nei o le KOVITI-19 o lea ua whai umai le atunu'u o le lalangi o na o le nau ia whai titia o whamaunia mai vo le tele o atunu'u sele e whai titia o tangata ua maliliu whai titia tangata o tau fito no le ICU o na o Tui Puipui o le tāua la lea mo tātou wa nene I o mai le whamai a tātou au te iroa a tau nu mai ia e tau o na mawhai o na tali atu I ai ia mawhai titia nisi e o na maliliu ia pe nisi e tele ni ia fianga whaingata o the complications mafua mai le COVID-19 o le asa spufa a perila le na amata I nai tono tātou atunu sa ro si le fiel to tele pe o sa tu ye le fionga de li pa le mia mata ita ia tātou atunu te mine a perila ma faasolo mai ai loa I le amata tu I vai maua e ta whao ngā tātou tu mana whapalota vai bonga mua vai bonga lua vai bonga tolu faasologa anga I le tua ana o le taimi nei o uma whale asi ola atu I no whaali'i ma whastouta no whaali'i le umuenga vai lutai faasologa I ngā tātou tui taunu mai le fiafia le asto na internei ua whaasfuru afe lua se lau tolu sfuru le a whai o tangata no uma o tātou atunu ua mawhaina tui o tangata nei ua anga waa o na tui whai to si sile ye I lātou le na watu le le anga waa e tui le ye tina mai tō o tina ro whasuso lātou pepe o lātou e maua I cancers wei o laua o te tele ia le tonga fiti o vai e lātou tino o whasolo o tangata e allergic o lātou tino e tele o tui e whapena a vese mai la ia le a whai e o te whamamo e tono le o record set whalbai e se lau se fulu fitu a whe tangata le mo te projectinga o te tau o na tui e anga waa tui ia mata ulia lea vese umatangata I lalo sfurantau sanga ia lea na wa mata I do o na whai tātou tui lea o man te wini fast food wa whedo se rau tōsu a mata wha pase nea na I pase nea o tangata te tau on tui o tōlu su wha pase nea o tātou eligible o tātou tangata no weanga waa tui lea ua whātino ina o nātou tui o lele amata ina le anga I lea amata atu I uso li'i anga I le tūle I atua e le amata lia fo'i le anga I atu lea I sawai o na tūlanga nei o le au mai au wai mai le COVAX facility
ane malo au whaatasi. Ia tauses se whaonga e tatou tunu, e lena o tatou whapena fo isi atunu o Pasifika. Ia maisi te leo atunu o Lalangi. Se le fia lus fu whaafe, ia tauses e ngā mai a Perila. Tonu mai le ia me, ia tonu mai si duas fu ono afe. E lus fu whaafo ia. Le fo ilai whaatali nei a Iuni, se teimi e tonu mai e fo ia se si whaapoponga. A lea fo iwa umo na ave le tupe u komiti tatou atunu ure sosoani e inisi atunu ave tupe whamau inai. Ina e mawhai na supply mai le COVAX facility, le au whai ato tui. Ina ia ausia uma e tangata Samoa ia anga vaa le whai o tui. Le lau tau toho lai tonu tatou fuawhanga tonu le COVAX facility. Le COVAX facility e vāgare ale malo au whaatasi ro ave wei talo sanga atunu uma. Ia ma ave fo e se leni e maua e tau mawhai na ia maua mai ei tui. Ia o te iloa fo o le whaasoa ia tunu wale na sa mo o le lalulangi atua le a whai. Ia o no wina lea na whaamau isi whaamau monga te se le ai e le i tai au i se piliona. Le a whai ona tui o mwhai ona na whaia na manufacture. Pea tu whatasi uwatu ia wa mata ona whaasafu e lalangi. So tu langarana iai, ia lea whaanga soro o le vai aso nei, ia a mata nei, ia ona whai second dose a i lātou ia na mua. Lea na mua whai o lātou tui. Whata tainga na aso nei, le taun tui e lea whionga le ri parimia, man minista, mai lātou ia taita ia. Ma tātou frontliners uma, o vai aso nei mo i lātou uma ia. O i lātou ia e pe ia mua awina, ia tātou tali atu, ia mawhisosoani i le te e o le whaama. Mantua fōi tātou atunu ngā le lua, vaenga e uma loa ia frontliners. Rest of the population no, ringo tangata uma e le whatalia fōi la le whaingo tui whapea. Se a toa se lau pasene ia frontliners. A ia frontliners whatamala. Awa uma le taimi. E whai atoa tūti atu i system muni. Awa tala roi tua i le tangata anu uma tato tunu e anga vae whai tui. O le runga nā le anga i ei tato. Pe o e la le silafia. A wha pe o e le na tui e vai anga mua. Sa taulau tui nei o e po taia. A lau e poloka i o i fasto tai vai asol nei Faalauiloa lo ai e fai na rifoi na fai lo tui le na rola e anga va uma tatou fix sites nei a pia pe i matangi ala lua o le turisi o tal fal mai i vai anga lo e anga va uma ina e tera te fai e lo tui le na lua e fa pena fo i tatou mo palti pe te i wo to fai do e la tera to wangalo ya e mantua ai o e tau atu nā le pai mele te nofo ai. O la i se vana atu e whai tui. Io nā whai le e pe whai e lo tui. Tau o nā whai na whai e lo tui wa lo le lei ata tau whabang moa. Whangata tau whabang e lo ai. Ia ai tau a fo. E i pe pai en tu whatu. Pe pana e whaari e lo ai o mon whai lo tui. Mo wha maoni ai. E le ma fai on son tu yesi si va pe ora so be wangalo ta ualo pe pare ale moro mo fa bo mo ye finga tanto fai so tu no ningo lo festos le la to a ma tai ye pe se io le ngona na fa so a fa pe so I fixate e pe so tanto tu le ta pe da fo e va tu lo carle e fa pe se IT ho le singi a ka vale e te ua wha lei wai loi wa ato au tui. Maenga ia iau teren whai te leo atu no fofua lai atu tō prato fia o atu e maranga atu pe o Amerika Samoa. E o ale alu tu e laura whai whatau tenu mai tō rau fia ropo. Te ua e roto ma watu KOVITI a latou. Nea ne rewa pena a tonu a mautu hoi mea ia. Ia la mawhawhawhau I New Zealand se whenga ia wani te quarantine tātou. Nei o tato atunu ele o ese case. A o toi New Zealand a quarantine na New Zealand. Wa le lu vai eso. O tāua na ato tui. A le se sidi non tāua.
o le awhaingatai ona maua o e le whama. Ai pe maua fōi. Ia e whai titi e leo ni awhianga whaingatai ona mamu o le soifua. Ia o le tūranga leo le tātou tui. O le si me whama la tuatu tātou atunu. Le ua o mai whama I fiti. Leo tātou vai e whātupula ia le awha. O le te loa o na nafi le ua o se lau mon tupu keise se la saitasi. Ma mata mai le a yono sfuru. Fasalo na valu se furu fasalo na iwa sumo tupu. Ale ua o mai o malasa o se lau male lua e te. Ai whama o maua. Wala tamai ala whama I a tātou. A pe o hanga fo I o whama I neo pandemic. Te rea whila langi ato. Pe o le whātau si unga. La o mapue atunu te te leo o pasi. Ia whatoa la vea tātou. Atunu I ala iti. So o le ainga lau te le le iai pe na sauna volte te ifono. O wane o tātou whata mala le te minea. Le wa amatan tātou loa. Ia le nisi o le vai usil nei. Nisi o na winga ia e mawhai an tātou predicted. E uina le atoa ia sa ili linga vai usil le KOVITI-19. Ia o te le o me ano maugan wha mai le wa amatan tātou loa. Leo ua iele Tui Puipui ai. Ia, whapopo ai mana I tātou anga I o inga tātou. Pero pu leo no rota o itso na wherwa I le au ngā tumu I mea le tau novo iai. Ia, peila whata inga whalmai. O le ana amata tu e tātou porkalama koe le amatanga e tātou polo inga Faalauiloa I tele. Au also no le whalmai. Aru lava le toa tasi tau si mai. Au le avea tamaiti. Ia le avu tue wa aia. Ia la avu tue fu ia le me tuai. O le loa tol tina si ia tu pepe. Ai tue ta ia tu mnesta no te whatau sa. Ai o e asi le uso le tolua. Po le uso le o lon tamava. Te inga mea whapena. Ai leime se mea la so na watu i fua. Ia o whewa ia o le tue whaia ni mask. O ai tono whanmai. Precautions ia, e tahau al teimi nei. E mesa le ua mata whaima mo mai tua ia te leo wa saputu wei tātou repatriation flights. Tātou te le loi tangata ia mio so rei tono taulanga, tono Faalauiloa, tono whale ainga. Po le whato ate a mai ai tua, awai le o mani whailonga fo iai e tau o toi tangata rau te leo au le whato ate a mai tua. E lea tau te whaai e tangata te a mai tua o lusu tasi asa. A lea ue mai se whakamoga se tenu e isi tangata rau. La ufato a pasti me o tōru furu aso. So inga mea whapena le pore iai. A lea tau mawhai mea ngai te rene e mawhai la puipuia. Tele ho tangata la ua mai ni si la ua umantui. La ufa e tele tau mawhai fia uma fitu aso. O re tua. E le whapena e matai tū le leia. Alo re te oso lo fi vai tono te mi le vavai e. E whaita te reno atu o e te alu tua. E te ua e fi wa oso e lo fulu. E lo le fato asau me fa mai a le latu o tu o te alu tua. E o tau whamitala ina ume e whawhai ngofi e fo I mani tele o fesili. Tele mani lefi e fia whalmei o istangata o mai ave tu o fitu asa o istangata lau tau fia. E alan tau fia o e mafua anga. E fua I whai unga. Ai whaktatou travel advice pe na sao nole. E pito ai dunga. E tida on a case by case basis. E lewa pe a mai ale case o le sunga te whona whaktu sai lea mar case o sistangata na malanga mai. E se umawa e se fu ia la reaction I le virusi. Pe na ho te leo o ngase. O tapenanga lefe, tapena pe le lao me whama. Alo le aso, malele mane aso, tona I teni sa to e whai mai refresher courses simulation cases al whalma. I te usau te tonu whafo se me pe whaleilonga na maua se si il whama. I au pesi tua. Ne wai whai mo hui whinge te whamara si to tonu a tātou quarantine. O le tulaga lena e fiti o I quarantine lenga liki e kua ia la kokisi
Tanga te whenga renga tono quarantine, ua ma awe wha mai whare. Ia ne lau tato wai le sa sausoloa. Ia o lenga whenga ia tato. Ni te u tato whatala le, kako complacent, i te leo tato pui. Ia pe un tato, ua umi te leo tato whenga i marwhina unga le, ia tato te eina whama. Mai le vai se si sau mamau whapea. E toi fia vai e le whatino nei. Ne oine whautuanga, tato ono sai pe fulu mārima, whai uma mea nei. Awai le na COVID. Taimi o mālo se tato pupu, tua whai ti atanga te tau fia whama. A mesa i tamiti, tau lein tamiti, ato tele tamiti, pe toa wha. Pe toa ono tamiti tau fia tono le wo. Ono le wo whai umai tangata puipuinga ma me whapena. O tūranga vai o le supporting and service, ia rai tō tsila fia le awa puna. A o nema tēnā o le awhia rolo. O ia fofanga rolo mai, tau ona a tō se ona māsina, tau sanga a tō supplies. Ia te iwe se me whale tonu, tau te tua tātou iei. Le ala hoi le tau ma whai e ia ho. E whai uma ia tātou puipuinga i le waf. Ia ngai ne whai tātou tau fia i le minga tono tātou supplies. Ono tele mere tau te whama mai e tūno mau. Ia, arte whama talanga lea, no yonga le taifono, wako i le whinangaro mana malama le tātou ATUNU'U. Ia, wako i le tau mawhaingaro, tau mwhai ni manei whamai. Aftai. Ia, ua whaafonga mai si o tātou ATUNU'U i tūlanga e pe o na sauna o manino ele fionga ele whaatun siri au au nei. Ia, o vaenga tā ua uma ma vaenga tongia o le nei puipuinga. Ia, e ngāra rue whaapalua whaatasi ai, ia tātou komiti o ana pāanga, ai sili le lango mai si o tātou ATUNU'U. E pe o na sauna o leusa, ia, o ana nafi o nei le tae au. Se lau male 5 cases of fiti. Los tasi cases fo Papua New Guinea. Tasi le oti, tasi le maliu. Ia, e whapena fo in build up ia i lantou ma mauso i fui tono fiti ma e. O le tāua fo i leo le sirisio le ATUNU'U i news o loa mai. Tāua i ngā luenga i lantou whaasara lau. Whapena fo i social media. Ia, awa o mela le utupu nei, o tu tau fia e whai fo mai wale ise, ma ngā o kāka ki ngā inga e tau fia i whale mai. Ai koe fo i uma i tua. Ia, e a fo i malolo, i lantou o whiololo ma malolosi. Ia, o le ngangana nā i le ATUNU'U i whaafonga mai. E tau mu whai atu pēl tātou komiti, o lea e a o tātou iai si lao le nei. I le awa nōne wa mai le atua mō tātou, e mātou te toe tā pā le fisosani le ATUNU'U. O le tātou tuinga le wha solo nei, ia la lofa le ATUNU'U ia maua le awa no uma e whaatino i o tātou Tui Puipui. Ia wha tā ua i le tātou puipuinga. O whia lava e anga i eia ungo ni wha mai. E mauti tilo ia i anga o meo wha o masani le ATUNU'U. I meo wha fuli whao. Ia, iei taimi pe e fōringa mai ai o malu. Ona ua pasi le matau le wha mai lunga o se ATUNU'U. Ai ngā kea le matau le wha o ave muli la ngā koe lave ai, o ave siri ngā matautia. Ia, e ona o matua whaina i se ATUNU'U. Pe whaunga ko iei le wha ofa mawale lia. Wha pēa o malu. Ai le malu, kai me pasi le matau le wha. Peila e toe tu o lalo tua i siu tātou ATUNU'U. O le nei a tātou te o ngā tono le nei taua ma le whaamai. Ia e uia i leise tino, ia ua mawhatia lalulangi atoa, mawhatia ATUNU'U uma, ATUNU'U e malosi tamau ainga, ATUNU'u e whaale tonu tamau ainga, ATUNU'u e vai tamau ainga, e le o whaelo ngā re whaamai so se ATUNU'u. Pe tele tupe pe le tupe le tangata mau o loa milionea pe le ai e mamai uma me o ila le whaafonga mai siu tātou tino o le nganga atoa siu tātou komiti ia maua le lau le nei e whai e lau Tui Puipui
mo ila to o lo mo fai on fa tino Tui Puipui sai fo ini sili tu mai ia ma to po la en me wala I tino mero te mai ta ia ai sili lava no melo oli ia o le fa mani no nga me ia o le tele o tatu wa ia inga o le exclusion criteria po o le o ia inga I rea nga va ai ia e tele na fia ina I te mai ta mena le ia o te mai tai uma ia falutua matausi sa ao ia fa pena fo I mawuluma o tatu ATUNU'U ia a fai e tele o a fia I tulaga ia be ona iai mai tanga mai tō ma tulaga fa le tono fa suso pepe mai si vaenga o lo vatu ia tu lo fangia ia fai tatu Tui Puipui ia mo le puipui nga o tatu uma o lalo le tatu numela tasi le nei level 1 po le level sama e le ngata I le fa malo si on fa tino encourage on fa tino fai tatu mas ai mo ila to fu o uma na fa no fo ise o le ia inga ila lo I ina ia tautua na e nofo la titi tono ainga au so na fewai o fa pertania encourage home isolation after discharge from quarantine for additional 7 days mangingo ila lo tatu ia inga ranga winga a mai ana fa no fo ise o ia e fautuaina lo tali mau tono le ainga tono le fale le ufa release e o au so na fewai ia mo puipui nga lava le nei mo puipui nga lava le nei si tatu ATUNU'U o mai fo umatu va mai ua pei ala tatu malai va lele o no more days o le winga le fa mtalanga ua toi tumu fo le ATUNU'U malai va lele o atu e fa e va me fa pena e toi fa manatu le ATUNU'U o lo ai ai la lo tatu puipui nga o ai inga po o set of emergency orders e le fa tanga ina tumu malai va lele ma lo fa go pel tatu puipui nga le na e a afia I fo I lalo o tatu ai inga ne puipui nga le fa tanga ina ona so ona ave o tamaiti I fale mai pe a fai le o mai na I tamaiti ia po o le so ona to fa fo I to si mai tonu e le tau on to fa tonu fale mai pe tasi ai fa tanga o mai inga ia lo lalo o tatu puipui nga ia ai ne fo la le ua feilo I ma le kongsino leo mai se foi o puipui nga malava lele ina ia so ni le tatu nga luenga nei o nga luenga uma nei de fa fonga mai Samoa ma si o tatu ATUNU'U o nga yo inga le puipui nga o nga yo inga ina ia mauti no lava ia e la titi po o le ai o serva no e ona mo faia ia ona fia tatu le ngata lai sanga makimakinga o tatu ai inga ia tatu tua oi fa va malo I le malava lele malalo I le wafu fa va malo I matautu ai sili fo I ona sanga mati le tatu puipui nga I le tu malo tele o le lava o lau vai e tau mafa I aso tau na ova male valu po le ova male valu au I puvai e tau mafa I aso ia ma tau mafa paleni ia lava fo I lau malo lo ia fa lai titi le matamata I social media maisi mau ngasu e fa lave ai po ia a maise o le fa ai tete ma uane I so ngawasiasi I la lo I le malava lele ia maise fo tatu fale mai e te talo atu I le ATUNU'U e fai ia puipuinga fa altula fono ia a fai fa au pe ona le usta ia tatu ATUNU'U ia vaenga ia na o samatu fa manatu Samoa ia o le matu tu lalo le tatu komiti ia ina ia alofangia le nei ngā luenga e ia na tau fai o te foi ia samatu tala ia fai a malu tatu ngā luenga ia ma fa mai ai ale lei ia o le fai ngofio foi on fa tino on fiutuna inga ma tatu malo tua oi in New Zealand ma Australia ia ina ia fa fai ngofio tatu feo inga le I le vao o ATUNU'U nei tolu ia tonu foi ia o se ai le leile mo le ATUNU'U ia mai se ai la to ua leva so I le ito eva ai se va lele ia tono le va vena mo mo sistemi ia pe amai o mata tuia ia tuinga ia ma o lo faso Solomon via I pesi o tatu ATUNU'U I fale o loa ia ma to talo atu o lai ma naia le fatinonga o e kisi fo ia ma li pine mo tono fale o loa tu va ai le hasi se o ko ku va
me lale ma tui tau sanga tui I supermarket owners o lau fai business ya o lo to sao fo ile tanto komiti o to fo ya o suyo tanto komiti the Chamber of Commerce ya alo fangia tanto ngaluenga ya e fa manatu il paio le tuno ya e fa wo be ona tu ba ya e pe fa tino tanto fa tau ya ina ia tangia I pe o lo o fa wo be puinga mo le tuno lo tele ya e tulaga o femalanga inga ma feo inga le tuno tono le tono o sio tanto tuno ya o sama tu talea ai la fotuie la faasologa mo ni fisili ma ni tulaga e fia mala mai ya ai le fa wina tanto felo inga ya o le ua fa fonga mai le tuno ya me foi le foi so tanto por kalami o malama uma le tanto ai faasologa I vala ese o le ngaluenga ya mai manatu foi ya o atu samatu tu alalo ma samatu tal sanga ya I pa io le tuno o lo fa fonga tanto mai ya le tuno ue ya no mato fa beatu ya tanto o pito pa fantas ya ona malule o le Samoa e folau I taimi whaingata ma pea langa o ia nei le lalo langi anto ya ona o le whaingata pui o le whamai a mu ia tanto o lo mwhai pea ona o tanto whewhau whatai ma whailau I ma ainga ma whaita po inga whatasi le sao lotonga ya ona o lo o saonga le mu pesi o tanto tunu e au foi nei ngalo tanto faita talo pe mo tanto tu ile tu o tanto na pongi le ma tanto faita talo o na ala ile o tanto wala lo na fina ngalo ele tu se foi ma manatu o tangata ai tasi le meta tu te lo ele tu ula fo ina tanto lo tanto tu o fa mai ai si tanto ma lo tanto fa mai papa le ya ma o le to ainga fo ile ma le to o lo to o ye ia le fionga I fatun sidinei ma le tanto komiti e to o ile tu le nei fa moi ina ia mai a uma tanto fa pe ai le tua fa fitai la puipui nga ia Samoa a le au nanga na o I matoni au na le nga e manuia fa ai anga Samoa ma ta po inga nei va yaso Samoa nei matunu I mamau manuia foi lo to foi talo ma ta po inga o lo malolosi le fo mai nei ma le foi nga luenga ma tanto komiti e fa au pe nei nga luenga se io I saso wala tamai e oso ai le fituao ia wa malo ia si tatu tunu puinga o le tatu fa ftai sidi de ave o tatu tu le langi manuira nei vai as soifu